Nastavljamo sa našim druženjem, a meni u studiju pridružio se i profesor Suad Kurt-Čehajć. Dobro jutro i dobro nam došli. Bolje vas našao i htio bih ovom prilikom da čestitam Dan državnosti svim građanima Bosne i Hercegovine. Evo ja vama kao građan Bosne i Hercegovine ovom prilikom želim čestitati ovaj praznik i upitati vas po vašem mišljenju kakva je važnost ovog praznika. Evo, pogotovo ako se osvrnemo na današnji dinamični način života, koliko se pridaje važnosti ovom prazniku? Pa da vam kažem, što se tiče ovog datuma 25. novembar, ja mislim da je to u posljednjih 500 godina najznačajniji događaj koji se desio u Bosni i Hercegovini, odnosno od momenta gubitka nezavisnosti Bosne 1463. padom pod Osmanlije, srednjevjekovne bosanske države, ne vidim ni jedan događaj do toga koji bi imao takvu snagu i takav značaj. Znate zbog čega? Jer prvi put u historiji narodi Bosne su slobodno, bez ikakvog pritiska sa strane, odlučili o svojoj sudbini, o svojoj budućnosti. I oni su preko svojih predstavnika koji su bili u Mrkonjić gradu jednostavno održali taj istorijski skup na kojem je donesena čuvena rezolucija Zavnobiha i proglas narodima Bosne i Hercegovine. To je bila jedna posebna situacija. Evropa je bila u plamenu. Bosna i Hercegovina je u takvim okolnostima uspjela pod vođstvom Tita i njegovih partizana da oslobodi 2/3 teritorije, da na prostoru Bosne i Hercegovine oformi 23 bosansko-hercegovačke brigade, 25 partizanskih odreda, 2 divizije i 1 bosansko-hercegovački korpus. Znači imala je jednu, ja bih rekao, relevantnu vojnu snagu koja je oslobodila te teritorije i u takvim uslovima uspjela je da na jednom mjestu, to je bilo u Mrkonjić gradu, dođu predstavnici svih naroda Bosne i Hercegovine i iz svih krajeva Bosne i Hercegovine gdje je bilo to moguće, i njih se 247 sastalo i to su bili delegati na osnivačkoj skupštini Zavnobiha. I nisu oni donosili odluke, nego je bila jedna procedura izbora, posebnog izbora, znači neposredni nije bilo moguće održati u ratnim uslovima, to nije niko mogao uraditi, ali bio je jedan posebni izbor gdje su oni imali listu vijećnika, 173 su bila vijećnika i oni su trebali o njima da se izjasne, ali ne skupno da bi to odmah prošlo, nego se glasalo pojedinačno za svakoga. Znači ako neko ne bi zadovoljavao kriterije, mogao je biti eliminisan. Tada su zaista sva ta 173 vijećnika prošla tu proceduru, za njih se glasalo, dobila su mandat i onda su oni zasjedali. Stvorili su prezidijum Zavnobiha sastavljeno od 31 člana, predsjedništvo koje je imalo 5 članova, od toga predsjednik je bio Vojislav Kecmanović Dedo, prvi potpredsjednik je bio Avdo Humo, to vidimo sad sastav jedan, znači Bošnjak, ranije je bio termin musliman, pa je bio drugi potpredsjednik Aleksandar Prekić koji je bio jedan od lidera Hrvatske seljačke stranke, znači kao Hrvat, i treći je bio Đuro Pucar Stari. Kao treći potpredsjednik, to se uvažila činjenica s obzirom da je Srbin bio predsjednik prvi Zavnobiha. Ali isto tako je i sekretar, bio generalni Zavnobiha Hasan Brkić. Znači vidimo u tom najužem tijelu predsjedništva bilo je 2 Srbina, 2 Bošnjaka, tada muslimana, i 1 Hrvat. Što znači da je tu bila jedna, shodno omjeru koji je postojao broju stanovnika tada u Bosni, jedna, ja bih rekao, ravnomjerna zastupljenost. Ono što je značajno, da su oni, znači, slobodno odlučivali o Bosni i Hercegovini, da su oni izrazili želju da stvore jednu Bosnu i Hercegovinu koja neće biti ni srpska, kako tamo stoji, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i hrvatska i muslimanska. Šta znači u stvari ta formulacija? Ta formulacija znači da Bosna i Hercegovina nije svojina ni jednog naroda posebno, nego je svojina svih njih zajedno. Proklamovan je princip idealnog suvlasništva. To znači da ni jedan narod ne može ni u jednom momentu da ima pravo ekskluziviteta ni na jednom pedlju Bosne, ali sva 3 naroda imaju puni suverenitet i puno svojinsko pravo nad svakim dijelom Bosne. I to je jako, jako dobra formulacija. Ta formulacija je potom potvrđena na drugom zasjedanju Zavnobiha od 30. juna do 2. jula, čuvenom deklaracijom o pravima građana koja je bila preteča, ja bih rekao, i svjetskih povelja i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i tako dalje. Međutim, ono što je interesantno za ovaj događaj jeste kakva je sudbina Bosni u početku bila namijenjena. Bosna je, znači, jedan prostor koji ima jedan historijat da je bila jaka srednjevjekovna država. U vrijeme Tvrtka prvog Kotromanića 1377. godine Bosna je bila najjača država na Balkanu i to priznaju i najjači srpski istoričari. To je napisao u jednoj svojoj knjizi Vladimir Ćorović, da je to zaista očita činjenica da je to bila najjača srednjevjekovna država na Balkanu. Bosna gubi svoju državnost 1459. godine padom pod Osmanlije
I to je bilo, ja moram reći, 4 godine kasnije nego što je Srbija padom Smedereva izgubila državnost. Potom Bosna dolazi u jednu situaciju da je u okviru velikih carevina kao Osmanske imperije i Austro-Ugarske zadržala određene svoje državno-pravne elemente. U Osmanskoj imperiji je bila od 1580. Pašaluk, od 1964. Bosanski vilajet, isto tako 1463. oformljen odmah Bosanski Sandžak, tako da imala jedan kontinuitet u, ja bih rekao, nekoj identifikaciji državno-pravnoj. Također, dolaskom Austro-Ugarske, Bosna zadržava svoj, ja bih rekao, određen status kao korpus separatum, čak ni stvaranjem zajedničke južnoslovenske države, prve kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, od 1. decembra 18. godine, Bosna nije izbrisana sa geografske scene, odnosno jedan član Ustava Vidovdanskog, to je član 135, on je garantirao granice Bosne koje su preuzete od strane Austro-Ugarske i to je trajalo sve do 29. godine dok Aleksandar Karađorđević nije šestojanuarskom diktaturom razbio takvu situaciju i donio je zakon od 3. oktobra 29. o promjeni naziva zemlje Jugoslavije i podjelu Bosne na 4 banovine. Prvi put u istoriji se granice Bosne više nisu mogle rasaznati. Znači, jednostavno Bosna je zbrisana da ne možete više prepoznati njeno istorijsko biće. To se nastavilo i 1939. godine, kad se na račun Bosne trgovalo između hrvatskih i srpskih interesa čuvenom podjelom Bosne u sporazumu Cvetković-Maček od 26. augusta 1939. godine, gdje su jednostavno se ponašali kad su muslimani u pitanju bili na pitanje jedno prema drugom kako ćemo dijeliti teritorij gdje su muslimani u većini, što se muslimana tiče, ponašat ćemo se kao da oni uopšte ne žive u Bosni i Hercegovini. I to je sporazum gdje su trebali, ja bih rekao, da se Hrvatskoj pripoje 13 rezova iz Bosne i Hercegovine, a ostatak Bosne i Hercegovine da pripadne srpskim zemljama. Taj sporazum nikad nije odobren od strane Jugoslovenske skupštine jer je ona bila raspuštena, novi izbori nisu raspisani, nisu mogli održati jer je za nekoliko dana 1. septembra 1939. praktično stupio Drugi svjetski rat napadom Hitlera na Poljsku. Ovo govorim iz razloga, čitava ova uvertira da se vidi kakva je situacija i kakva je bila nepovoljna pozicija Bosne i Hercegovine s kojom se neprekidno trgovalo posebno u toj kraljevini Jugoslaviji. Sada, u takvoj jednoj situaciji Komunistička partija Jugoslavije, koja je bila ilegalna u kraljevini Jugoslavije i na čije čelo je došao 1937. godine Josip Broz Tito kao generalni sekretar, čovjek možda najjače harizmatske sposobnosti na Balkanu, on je tada zajedno sa svojim saradnicima uspio da sagleda da je problem Jugoslavije u tome što su nesrpski narodi nezadovoljni i što pitanje te zajedničke države nije riješeno na jedan pravičan način gdje je jednostavno u toj državi vladala velika hegemonija. Znači, bila je jako prisutna srpska hegemonija i sad je trebalo tu zemlju preustrojiti da ona bude ne tamnica za nesrpske narode, nego da bude jedna zemlja u kojoj će se radovati ostali narodi da žive zajedno sa drugim narodima. I onda je donesena odluka da se Jugoslavija oformi na federativnom principu, da se rat neće moći izbjeti sa Nijemcima, ali da narodno-slobodilački otpor i borbu protiv fašizma treba pretvoriti i jednostavno u raskid veze sa starim, odnosno socijalističku revoluciju. Tada se o Bosni i Hercegovini odlučuje na 5. zemaljskoj pokrajinskoj konferenciji Komunističke partije za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu da Bosna treba da bude pokrajina. To je znači bilo mišljenje prvaka bosansko-hercegovačkih. Takav stav je zauzet, on je bio u julu mjesecu 40. automatski na 5. zemaljskoj konferenciji u Zagrebu koja je održana u oktobru te iste godine 40. gdje je znači Tito sa svojim najužim tijelom prihvatio takvu koncepciju i u praktično projekciju buduće Jugoslavije nove krenulo se ne da Bosna bude federalna jedinica, nego da bude pokrajina. Šta se onda desilo pa da je evoluirala situacija kad je Bosna i Hercegovina u pitanju prema federalnoj jedinici? Prvo, praktično Vrhovni štab je već krajem 1941. u decembru došao u Bosnu i Hercegovinu i svi praktično sukobi, sve neprijateljske ofanzive, osim te prve koja je bila na Užicu, vođeni su na prostoru Bosne i Hercegovine. Najveće stradanje je bilo naroda Bosne i Hercegovine. I u takvoj jednoj situaciji jednostavno stvorile su se pretpostavke da se promijeni mišljenje kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, odnosno da evoluira gledanje od pokrajine do federalne jedinice. Tome je prethodio Avnoj, koji je bio najviši reprezent naroda Jugoslavije i održan 26. i 27. novembra 1942. u Bihaću. To je bilo prvo zasjedanje Avnoja. Ono se nije odmah konstituisalo kao najviši zakonodavni izvršni organ naroda Jugoslavije, nego najviše predstavništvo naroda Jugoslavije, jer još uvijek Zapad
gdje je Churchill vladao i ja bih rekao Stalin nisu bili spremni da prihvate promjenu vlasti, morala se stvoriti priprema jer je još uvijek, ja bih rekao, sredstva informisanja koja su bila i na zapadu i na istoku govorili su da se u Jugoslaviji bore četnici Draže Mihajlovića, što je bila totalna neistina. Tek nakon dvije velike bitke, bitke na Neretvi, a posebno Sutjesci gdje su Britanci imali svoju misiju koja je vidjela da se jedino na prostoru Jugoslavije bore Titovi partizani, a da četnici kolaboriraju sa fašistima. U takvoj situaciji se promijenilo gledanje na Jugoslaviji i stvorena je prvo pretpostavka da AVNOJ se proglasi najvišim zakonodavno izvršnim organom naroda Jugoslavije i u razmišljanju kako da se sve to organizuje, treba reći da je ugao taj gledanja počeo da se kreće u pozitivnom pravcu prema Bosni i Hercegovini, ali moram da kažem da je prvo održano u junu mjesecu Zemaljsko vijeće Hrvatske i da su oni prvi put pomenuli da žele da žive zajedno u jednoj zajedničkoj zemlji sa Slovenijom, Srbijom, Crnom Gorom, Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom. Prvi put je Bosna i Hercegovina pomenuta ne više kao pokrajina, nego kao jednakopravna drugim federalnim jedinicama. Tito kad se oporavljao od rana koje je dobio na Sutjesci, on je jednostavno tu ideju uvažio i on je čak dao prijedlog bosanskim prvacima da napravaju svoje zemaljsko vijeće i onda su se oni dogovarali da se to uradi. Ja vam moram reći da otpor održavanju Zavnobiha je bio veliki, nije bio mali. Znači prvaci dizanja ustanka u Srbiji, Sretjan Žujović Crni se protivio tome. Milovan Đilas koji je bio alfa i omega, ja bih rekao, te partizanske borbe u Crnoj Gori je također bio protiv toga. Moša Pijade, Titov jedan od najbližih prijatelja, je bio protiv toga. Međutim, oni ne znajući da Tito stoji za ove inicijative, rekli su neka Kardelj i Tito razriješe čvor. Problem je bio u stvari što je bila koncepcija zasnovana na, ja bih rekao, marksističko-leninskom shvatanju nacije i naroda, da praktično jedan narod treba da ima jednu federalnu jedinicu, a Bosna je bila sastavljena iz 3 naroda i onda je to bio problem. Međutim, Tito je smatrao da Bosna, s obzirom na sve ono što je dala u borbi, ne zaslužuje da bude išta manje ravnopravna od toga što je Srbija i Hrvatska. I to je bila jednostavno jedna odlučujuća situacija, vrlo važna. Znači da je Tito dao to zeleno svjetlo i onda se u Mrkonjić gradu u situaciji, znači kada je stvorena ta pretpostavka koju sam rekao na početku i sa velikom slobodnom teritorijom i sa mogućnošću da delegati dođu, pristupilo tom čuvenom zasjedanju kad su donijeta ova 2 dokumenta. Rezolucija Zavnobiha, ona ima 6 zaključaka ili 6 tačaka. Najvažniji za Bosnu i Hercegovinu jeste ovaj 5. zaključak koji kaže upravo to da su narodi Bosne odlučili da žive u jednoj zbratimljenoj zajednici ravnopravnih naroda u Bosni i Hercegovini koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, već i srpska, hrvatska i muslimanska. A gospodine profesore Kurćehajiću, moram vas pitati zašto onda ako Bosna i Hercegovina ima 3 konstitutivna narodna, Bošnjake, muslimani, dakle Srbi i Hrvati, zašto nemamo jedan praznik, da obilježavamo Dan državnosti svi, da i Hrvati i Srbi obilježavaju isti dan državnosti? Pa reći vam, razlog je očigledan. U manjem entitetu na sceni su snage koje su poražene u Drugom svjetskom ratu. Znači imajte u vidu znači, da je ideologija velikosrpska poražena, to je bila četnička ideologija koju je provodio general Draža Mihajlović. Ta ideologija nije htjela postojanje Bosne, htjela je da Bosnu i Hercegovinu dijelove Hrvatske pripoji Srbiji, da napravi veliku Srbiju skraćenu Hrvatsku i Sloveniju i to bi bila neka velika Jugoslavija, ali u njoj velika Srbija u kojoj Bosni i Hercegovine ne bi bilo. Što se tiče bošnjačkog naroda, njemu je tim konceptom u Drugom svjetskom ratu bilo namijenjeno uništenje. E sada, nama se desilo da od 1992. do 1995. godine da je na sceni u srpskom narodu dominirala ta koncepcija. Ona ne znači da je bila jedina. Bilo je, ja bih rekao, među srpskim narodom velikih antifašista, ljudi koji su bili protiv toga, ali ta je koncepcija prevladala, odnosno, nažalost, prevladale su struje koje je pokrenuo Dobrica Ćosić, po mom mišljenju najodgovorniji čovjek za raspad Jugoslavije, koji je među srpskim intelektualcima unio ideju da je Jugoslavija promašen projekat za Srbe, da su Srbi najviše žrtvovali za Jugoslaviju, a da su najmanje dobili i da u takvoj situaciji jednostavno ne treba se više vezati za Jugoslaviju, nego treba se okrenuti stvaranju srpske države, ali ne uvažavajući avnojevske granice koje su u ustavima federalnih jedinica imaju već karakter državne. I ta politika je bila na sceni od 1992. do 1995. Realizator te politike je bio na jugoslavenskoj sceni Milošević, a na, ja bih rekao, bosansko-hercegovačkoj sceni bio je Karadžić i njegov vojni izvršilac je bio general Mladić, koji su oba dva praktično u Hagu i čekaju situaciju koja će se završiti sigurno vrlo nepovoljno po njih, jer to su ljudi koji su odgovorni za brojna stradanja u Bosni. Sada, na scenu dolazi Milorad Dodik koji je čovjek koji je bio nada Zapada, čovjek koji je jednostavno dok je na neki način
trajalo to svo stradanje bošnjačkog naroda koji je imao jednu poziciju koja nije bila jednaka sa Karadžićem. Evo jučerašnja izjava Dodika i Majkićke povodom toga, kako to komentarišete? Pa evo reći vam, što se tiče prvo Majkićke, ona govori da je u najmanju ruku nekorektno da narodi koji su razbili Jugoslaviju, a jedino je kao srpski narod spašavao Jugoslaviju, da ti narodi preuzimaju tu tekovinu antifašizma i da slave taj datum. Ja ću reći da je to zaista jedna stvar koja nije tačna, jedna zaista neistina, iz jednog razloga. Jer kad je u pitanju Jugoslavija, onda ove ideje koje sam rekao sada oko Ćosića, one su direktno povezane s tim što Majkićka govori. One su pretočene u memorandum Sanua. Taj memorandum je na neki način bio je okidač transformacije svijesti među srpskim narodom i ta upravo situacija da Jugoslavija nije najbolje rješenje, to je memorandum Sanua izazvao. I politika koju je poslije vodio Slobodan Milošević, politika koja je bila jednostranog ukidanja, ja bih rekao, ustava koji je bio 1974. prema statusu autonomije Kosova i Vojvodine, to je urađena 28. marta 1989. godine, prvo u Srbiji. Znači, to je bio na neki način jedan potez koji je uveo Jugoslaviju u krizi. Po mom mišljenju, Srbima je Jugoslavija najviše odgovarala i Srbijama je jedino rješenje da žive u jednoj državi bila Jugoslavija. Bilo je to i za Bošnjake. Za Bošnjake Jugoslavija je bila također vrlo sretno rješenje. Ja moram reći da su se Bošnjaci razvili u toj Jugoslaviji, da su evoluirali, da su napredovali, da su mnoge stvari naučili, možda jedino nisu razvili dovoljno državotvornu svijest dok ih nije zadesila ova situacija 1992. godine. Tu je postalo određeno pomanjkanje. Imali su jedno veliko poverenje u, ja bih rekao, svoje sunarodnike da će stvari se riješiti na pravi način. I sigurno je da su Bošnjaci voljeli Jugoslaviju. I da nisu bili sretni raspadom Jugoslavije. Ali da je politika Slobodana Miloševića bila iritabilna i da je to bila politika koja jednostavno je morala naići na određene otpore. Pa evo reći ću vam ja otvoreno moje iskustvo. Da zna ta Majkićka kad je rekla takvu situaciju, ja sam bio u Beogradu 1991. u aprilu kad je Zvijezda igrala sa Bajernom. Moram priznati da sam navijao za Zvijezdu i to mi je bio najsjetniji trenutak kad je Zvijezda poslije u Bariju postala prvak Evrope. Došao sam tamo i na sve strane je bilo spremte četnici od Topole pa do Ravne gore i zakraćemo, pobićemo ko sa nama nije. Na jednom, to je bio april 1991. Još se Slovenija i Hrvatska nisu odvojile, na jednom vi vidite koliko god želite da budete u tom zajedničkom miljeu, da se stvorila jedna strana koja vas ne prihvata, koja je jednostavno napravila zid. I to je najveća nesreća, je po mom mišljenju, na srpskoj sceni pojava i prihvatanje ideologije Dobrice Ćosića i jednostavno puštanje da takvu jednu ideologiju izvrši Slobodan Milošević koji nije imao nikakvu ideologiju, ne samo bio ideologiju vlasti. Njemu je tad opcija bila vlasti i to je bilo tako. Tako da dovesti do toga da su Bošnjaci krivi za raspad Jugoslavije, a da Srbe amnestira da su oni bili način na koji su oni čuvali Jugoslaviju, to je ponašanje kao medvjeda u staklenom zvonu. I to je zaista bio veliki problem. Ono što sam ja ubijeđen da nije bilo načina ideologije koju je vodio Ćosić, da nije bilo izvršioca kakav je bio Milošević, da su Srbi bili na partizanskim tradicijama, nikada, baš nikada ne bi se u Bosni mogla naći supstanca koja bi htjela da izlazi iz takve Jugoslavije. Ne postoji apsolutno rukovodstvo, bez obzira moglo je rukovodstvo i da želi da ide u tom pravcu, ali ne bi među narodom našao takvu supstancu, tako da takva optuživanja zaista nemaju smisla. Ja ću, mislim, imati i u Banja Luci duel povodom drugog zasjedanja AVNOJ-a u petak i ove ću stvari zaista prezentirati. A što se tiče Dodika, Dodik govori da to nikad neće biti praznik u manjem entitetu. Dodik govori da je ovaj praznik nelegalan, nelegitiman, pa bih htio u tom smislu da zaista kažem jedno pojašnjenje, jer on je uputio otvoreno pismo visokim predstavnicima evropskim da ne prisustvuju današnjim skupovima, jer prisustvuju jednom prazniku koji ne postoji. Kad je u pitanju 25. novembar, praznik i u bivšoj Jugoslaviji, od 1969. godine donesen je zakon da se slavi 25. novembar i u Bosni i Hercegovini, znači dok je bila bivša Jugoslavija. Ponovo je taj zakon usvojen i on je u martu mjesecu 1995. godine usvojen, znači kao sada zakon Republike Bosne i Hercegovine. Ranije je bila socijalistička republika. Tim novim zakonom prestalo je važenje ovog starog zakona koja je bila socijalistička republika, ali imamo kontinuitet slavljenja tog praznika. Šta sad stoji u Dejtonu? Vidite, aneks 4 je Ustav Bosne i Hercegovine, koji je nama, ja bih rekao, najviši pravni akt. Ali tu postoje na aneks 4, postoje dva dodatna aneksa. Znači, sam aneks 4 kao Ustav ima dva dodatna aneksa. Aneks 1 i 2. Ovaj jedan se odnosi na dodatne konvencije o ljudskim pravima, a aneks 2 se odnosi na prelazne odredbe. U tim prelaznim odredbama stoji stupanjem na snagu ovog Ustava, znači Dejtonskog Ustava, svi zakoni
propisi i sudski postupci koji su suprotni, koji nisu u suprotnosti sa ovim Ustavom, ostaju na snazi. Sve dok nadležno tijelo to ne promijeni. Šta u stvari to znači? Zakon o proglašenju državnosti Bosne i Hercegovine nije antidejtonski. To je znači jedna antifašistička tekovina na čijim osnovama na kraju i preustrojstvom zemlje kroz Dejtonsku Bosnu je sačuvano da je to država tri konstitutivna naroda na svakom pedlju Bosne. Znači sačuvan je taj princip. On se ni u čemu ne kosi sa Dejtonskim ustavom, znači ne postoji razlog da taj zakon bude suspendovan, a s druge strane ako bi se željelo da se promijeni taj datum, onda bi Dodik morao da nađe potreban konsenzus na parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ali ovo mu nije Šarović pa da uspije da nađe konsenzus. Ovdje je jedna potpuno druga situacija. Tako da sam ovdje htio da njegovim pravnim stručnjacima kažem da pogledaju prelazne odredbe i da vide u prelaznim odredbama upravo ovo definiranje da Dejtonskim ustavom nisu poništeni prethodni zakoni koje je država Bosna i Hercegovina imala, odnosno Republika Bosna i Hercegovina, nego samo su poništeni oni koji su protivni ustavnim tim rješenjima, a oni koji jednostavno nisu protivni, koji se ne kose sa Ustavom Dejtonskim, da oni ostaju na snazi sve dok ih nadležni organ ne promijeni. I to je jako važna, ja bih rekao, pravna informacija i za naše političare da to znaju, da mogu to prenijeti i Dodiku, a da mogu reći i Valentinu Incku i drugim visokim, ja bih rekao, dužnosnicima koji su u Bosni i Hercegovini, da je današnji praznik potpuno ilegalan i legitiman i da jednostavno on ima svoje praktično uporište i u Dejtonskom ustavu kroz ovo odredbe. Evo, profesore Kućehajđ, dotakli smo se historije Bosne i Hercegovine. Po vašem mišljenju, da li se u današnje vrijeme manipuliše historijom Bosne i Hercegovine? Pa i tekako se manipuliše. Pogledajte nešto. Dodik, na primjer, je nekoliko puta izjavio da Bosna nikad nije bilo u povijesti država, čak on negira njeno svojstvo državnosti ostvareno na prvom zasjedanju Zavnobiha. On govori o Bosni i Hercegovini samo kao dejtonskoj konstrukciji. Ali to ću vam reći je vrlo jasno. U uputstvima srpskih akademija, prvo znači memorandum Sanua broj 2, koji je bio početkom prošle godine sačinjen u Beogradu, stoji da Srbi ni po koju cijenu i bez obzira na žrtve i vrijeme ne smiju da odustanu od stvaranja sve srpske države. I da im je Bosna i Hercegovina jednostavno najlakša u tom pogledu je rješenja sadržana u Dejtonu, koja su tragična. Ja ću vam reći, rješenja koja su sadržana u Dejtonu, posebno instaliranje Republike Srpske pod tim nazivom entiteta, je tragična greška međunarodne zajednice. I upravo takva rješenja su dala ovim srpskim akademicima mogućnost da oni jednostavno ukažu na to da je Bosna najlakša za razbiti i da Bosna ne bi trebala dugo da postoji 10, najviše 20 godina i Dodik ništa drugo ne radi nego operacionalizira takvu jednu politiku. Isto je i sa dokumentom Srpske akademije nauka i umjetnosti koja je u Banja Luci dala dokument gdje jednostavno se u tom dokumentu nastoji sve prije Dejtona negirati, nego se želi prikazati da je Bosna i Hercegovina nastala u Dejtonu i da je Republika Srpska unijela svoju konstitutivnost. Svi mi znamo da je Bosna i Hercegovina priznata bez entiteta, da je Bosna i Hercegovina priznata kao jedinstvena država 6. i 7. aprila, kao takva je 22. maja primljena u Ujedinjene nacije. Entiteti su nastali kao posljedica, ja bih rekao, jedne međunarodne greške i ja bih rekao jedne agresije u kojoj se bošnjački narod zaista našao u situaciji da bude doveden do praga gole egzistencije. I u takvoj jednoj nepovoljnoj situaciji u kojoj je povrijeđena jus cogens norma koja praktično prethodi tom ugovoru koji je napravljen u Dejtonu, a koja se sastoji u tome da je učinjen genocid u Bosni, da su učinjena mučenja, porobljavanja, sve ono što ta norma štiti i da poništava bilo koji ugovor koji je zasnovan na tome, sve je to urađeno u Bosni i Hercegovini. Ali ja mislim da je bilo mnogo krivih predrasuda prema Bosni. Krivih predrasuda jer se radilo o bošnjačkom narodu koji je bio najbrojniji, koji je prihvatao religiju islam i bila je, ja bih rekao, kad je u pitanju Evropa, jedna situacija predrasude prema tome. Tako da su jednostavno se ponašali kao da su htjeli da puste, da Srbi dovrše posao u Bosni i Hercegovini i da riješe muslimansko pitanje, da nemaju problem jedne zemlje u kojoj bi, ja bih rekao, muslimani kao jedan narod koji je relativno najbrojniji kao Bošnjaci, da bi imao jednu državu kao Bosnu i Hercegovinu. To je zaista bilo. Nama je Amerika jako pomogla jer ju je Bosna podsjećala na Ameriku, bila je Amerika u malom,
A s druge strane, izvještaji CIA-e, koji su bili izvještaji Tadeuša Mazovjeckog, govorili su da praktično najveći broj zločina, odnosno oko 90% učinila je srpska strana, oko 7% hrvatska, a najmanje zločina strana koja je najviše stradala, od koje se očekivala odmazda, koja nije napravila odmazdu. Tada je bilo očigledno da se ne radi o jednakopravnoj krivici, da jednostavno Bošnjaci, muslimani, da uopšte nemaju veze sa predrasudama nekih drugih, ja bih rekao, konotacija koje se povezuju sa islamom, i onda je pala odluka jednostavno da se u Bosni mora djelovati. Clinton je rekao, ako ne budemo djelovali svijet, onda sa pravom može reći da mi nemamo jednake aršine kad su u pitanju muslimanske zemlje, odnosno kad ih treba napasti, imamo brz konsenzus, kad ih trebamo braniti, onda odugovlačimo i pravimo probleme. Tako da ta politika koja se dešava u manjem entitetu, to je svjesna politika, politika koja negira čitavu predistoriju Bosne. Dodik čak govori da ona nikad nije bila država, ona je bila u sastavu velikih carstava. To je tačno i za Osmansko i za Austrougarsko. Ali negira srednjevjekovnu Bosnu. Ta srednjevjekovna Bosna je bila država velikih kapaciteta. Znači jedna Tvrtkova država, malo prije sam rekao, bila najveća država na Balkanu, to je bilo 1377. kad se Tvrtko krunisao za kralja. Tvrtko se krunisao za kralja i Bosne i Srbije tada, odnosno Srbljem i Bosne. Kako se to desilo? Pa jer Srbija je prvo bila jedna raška država koja se dole širila prema jugu, Kosovu i Makedoniji. I bila je najveća za vrijeme cara Dušana. 1355. kad je car Dušan umro, tad je Tvrtko pomogao Lazaru Hebraniću da sačuva bar dio tad nekad velike države. I u tom pogledu je Lazar Hebranović zaista na neki način prihvatio i neke teritorije je dao Tvrtku, ali postala još jedna druga veza, a to je da je posljednji iz dinastije, kad je umro posljednji iz dinastije Njemanjića, Uroš Njemanjić, da jednostavno u takvoj situaciji Lazar nije imao njemanjičku krv, a Tvrtkova baba je bila Jelisaveta, to je bila ćerka srpskog kralja Dragutina, koju je Tvrtkov djed oženio. I to je bila još jedna, ja bih rekao, ta familijarna veza koja je postojala sa Srbijom, ali Tvrtko je bio Kotromanić, čiji je djed oženio, znači tada ćerku srpskog kralja, i onda mu je dato i krunisan je tada dvostruki kraljev, i to je zaista bila jedna moćna velika država i to se ne može osporiti. I ona je zadržala državnost duže od Srbije. Znači, Bosna je izgubila svijeku državnost 1463. a Srbija je 1459. A ako ćemo praviti paralelu i dalje sa Srbijom, onda Bosna je odmah oformljen bosanski Sandžak 1463. Srbija je zbrisana, ona više nikako ni u kojoj formi nije postojala praktično do Berlinskog kongresa. A Bosna je imala prvo 4 Sandžaka, pa je sve to oformljeno u bosanski pašaluk 1580. Pa je nakon toga oformljen bosanski vilajet 1964. koji je imao u sebi 7 Sandžaka, jedan od njih je bio i taj novopazarski Sandžak koji je nažalost, gdje sam i ja rođen u Bijelom polju, to je taj crnogorski dio novopazarskog Sandžaka, koji je nažalost izdvojen, odnosno smanlije su ga računajući da će Bosnu izgubiti, htjeli su da spase što mogu od Bosne. Pa su taj Sandžak koji mi je nekako bio najbliži, oni su ga izdvojili i 2. februara je to bilo 1877. i prisjedinili su ga Kosovskom vilajetu i od tada je taj dio Bosne, ja bih rekao, u državno-pravnom smislu izgubljen bio za Bosnu i to je... Evo, pretpostavljamo da naši gledalci doista nisu znali sve ove informacije o historiji Bosne i Hercegovine, pa možda evo ovo im je bila prilika da saznaju sve kako je to bilo i da nešto nauče. Svakako mnogo vam hvala i evo na samom kraju našeg razgovora moram vas pitati da li vjerujete da će Bosna i Hercegovina u budućnosti imati jedan praznik koji će slaviti sva tri naroda? Pa reći vam nešto, ja ne mogu da prihvatim da će ova koncepcija i ovakva ideologija dugo trajati, jer ovo je zaista relikt poražene ideologije. Ideologije jednostavno koja je dovela do jugoslovenske krize, koja je samo smatrala da je dobro ono što je Srbima dobro. Onog momenta kad bi se drugi narodi pojavili kao jednakopravno njima, onda su ideolozi takvi dolazili do zaključka da su oni ugroženi, što uopšte nije bilo tako. I to je bio problem, ja bih rekao, Jugoslavije u vrijeme Miloševića. I zato je moja poruka je bošnjačkom narodu, narodu kojem ja pripadam, da bez obzira na brojnost i bez obzira, iako ovi popisi pokažu da su apsolutno većini Bošnjaci, da s obzirom da je Bosna stvorena voljom predaka današnjih Srba i Hrvata, zajedničkom voljom u Zavnobihu, koja je mogla biti drugačija, da se ta činjenica mora uvijek poštivati i da upravo iz tog razloga, jer su preci današnjih Srba i Hrvata zajedno sa precima Bošnjaka konstituirali takvu Bosnu koja će biti zajednička domovina, ne smiju nikad doći u situaciju da razmišljaju da je Bosna samo njihova. Ako bi napravili tu situaciju, izgubili bi i one Srbe i one Hrvate koji su za Bosnu i Hercegovinu, koji Bosnu doživljavaju kao svojima, onda bi njih doveli u situaciju da oni nemaju alternativu, napravili bi grešku koju su napravili Srbi kad Jugoslavija bila. Da se nije povela takva politika iz Beograda,
i danas bi Jugoslavija postojala i po mom mišljenju to bi bila najjača istočnoevropska zemlja, to bi bila Švajcarska za cijeli istočnoevropski blok. Znači jedna tragična srpska politika je dovela praktično do problema da drugi narodi su počeli da jednostavno prave odstupnicu kad je u pitanju koncept Jugoslavije koji je htio da im se nametne od strane srpske strane. Eto, to je u suštini. Ja se nadam da će se promijeniti određene stvari. Ja sam jučer na krugu 9.9 rekao jednu interesantnu stvar. Vidio sam da su to mnoge televizije prenijele, pa ću to ponoviti sada, jer je lijepo ispalo. Odnosno, rekao sam da je Bosna i Hercegovina bila u sastavu Osmanskog carstva, jednog od velikih svjetskih carstava, pa je to carstvo nestalo, Bosna i Hercegovina je preživjela. Pa je bila u sastavu Austro-Ugarske, znači jednog prostora koji je bio 40 puta možda veći od Bosne. Pa je i to carstvo se raspalo, pa je Bosna i Hercegovina preživjela. Pa je apsorbovana u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Pa se koja je prerasla u Kraljevinu Jugoslavije i Kraljevina Jugoslavije se raspala, pa je Bosna preživjela. Pa i tu, ja kažem, Jugoslaviju koja je bila lijepa zajednička tvorevina i da je bilo mudrosti, kao što su imali Amerikanci kad su stvarali federaciju, pa su ipak uspjeli da nađu balans i danas bi bila živa ta zajednica, ali ta zajednica nije preživjela, a Bosna je preživjela, pa je preživjela 92. do 95. kada nigdje svjetla u jednom momentu nije bilo, kad je bio sukob na frontu i sa Karadžićevim Srbima i sa Hrvatima, tada tvrdolinijašima, i sa Abdićem. Pa iz takve jedne situacije opstala je Bosna i opstoje bošnjački narod. Onda zaista ne mogu da vidim kako će Bosna nestati, a kako će ta Republika Srpska koja je stvorena na genocidu, zločin genocida u Srebrenici je definiran, određen, čiji je kompletan politički vojni vrh ili je odgovarao ili odgovara u Hagu. Apsolutno ne mogu da zamislim, to ne bi bila ni ja bih rekao, ni božja, ni moralna, ni zemaljska, ni međunarodna, ni nikakva pravda. Ako bi se to desilo, to bi zaista bilo nemoguće. Tako da mislim da što se tiče Dodika, možda ćemo nekad biti epitaf ovdje počiva čovjek kojeg je Bosna i Hercegovina nadživjela. Uz sve njegove napore da je slomi. Iako je ovo malo nezgodno, ali način na koji on zaista govori, kad on govori nestaće Bosna, ako ne danas, ako ne sutra, nestaće jednog dana, moram vam reći da je to jako opasno, jer bošnjački narod, kao najbrojniji narod u Bosnu, nema alternativu. Ako bi se desilo da bude ta situacija, onda formulacija nestaće Bosna je gotovo jednaka formulaciji kao da kaže nestaće bošnjački narod. A bošnjački narod u tom momentu ne može ništa drugo da uradi nego da jednostavno pruži otpor do krajnjih granica. Tako da takva jedna formulacija je suptilna formulacija pozivanja na rat, jer ja ne vidim kako može uraditi da Bosna, kako može uraditi, kako može proglasiti, napraviti referendum kad ne postoji referendum kao kategorija uopšte u Dejtonskom ustavu, a da ne postoji jednostavno reakcija od naroda koji nema drugog mjesta pod suncem osim ove Bosne i Hercegovine. I ja se zato nadam da će među srpskim narodom prevladati mudrost, jer ova Bosna i Hercegovina to je postojbina današnjih Srba i svih njihovih predaka, i Hrvata i njihovih predaka, i nema razloga da oni traže drugo mjesto pod suncem. Kad bi se pravilno proučila istorija Bosne i Hercegovine, kad bi se zaista pogledali dokumenti, postoji moment gdje smo mi bili jedan isti narod i to je bio bošnjački narod. Nije termin Bošnjak bio rezervisan za bosanske muslimane. Sam Ilija Garašanin, koji je bio čovjek koji je sanjao veliku Srbiju više nego i Milošević, i Ćosić, i Dodik, i Karadžić, i bilo ko, je napisao za Bosnu 1844. u Bosni žive Bošnjaci istočnog, znači pravoslavnog vjeroispovjedenja. Bošnjaci rimokatoličkog i Bošnjaci muhamedanske vjere. Nikada taj termin ne bi potrijebio Garašanin da je u Bosni domicilni narod bio Srbi. Kad bi današnji Srbi zaista pogledali to dokumente i kad bi se suočili da je to istina, jer istina je pisao čovjek koji je sanjao stvarno velikoj Srbiji, širenje Srbije prema Bosni, onda bi se smanjile tenzije. Jer mi smo praktično jedan isti narod koji je poprimio različite nazive i prihvatio ih kroz svoju evoluciju, ali čiji su korijeni osnovi. I nema razloga da se zbog tuđih interesa, zbog interesa Srbije i Hrvatske, koji nemaju, ja bih rekao, koji su bliski Bosni, ali nemaju to jedinstvo koje je prožimalo Bosnu kroz vijekove, da jednostavno budu generatori problema koja je u Bosni i Hercegovini. Tako da se nadam da će prevladati jednom te snage koje su i stvorile ovakvu Bosnu i Hercegovini. Gospodine Kurčahać, mi smo stigli do kraja našeg specijalnog izdanja jutarnjeg programa Novo jutro, koji je posvećen Danu državnosti 25. novembru. Ja bih vas zamolila da zajedno sada odjavimo našu emisiju i naravno da poželimo još jednom svim građanima Bosne i Hercegovine sretan praznik. Dajem vam završnu riječ.
Pa dobro, ja sam na početku poželio svim građanima, znači nisam uopšte odvajao, svim onim znači, koji Bosnu doživljavaju kao svoju, a rekao bi ovim drugima bih želio da ove stvari i ovo što sam rekao da zaista sagledaju, da ne razmišljaju o stvarima samo iz svog ugla. Jer Bosna i Hercegovina je jedna divna zemlja i zemlja koja kad prestanemo da jednostavno sukobljavamo se u ideološkom smislu, kad se okrenemo prosperitetu, kada stvorimo jednu sigurnost, znate u kom smislu sigurnost? Kada jednostavno stranci budu posmatrali Bosnu kao državu sa izvjesnom budućnošću u kojoj se neće desiti neki novi konflikti, pa šta će se desiti? Pa onda će ovdje doći kapital. Nisu spremni stranci da ulažu jedan sistem u kojem se može desiti da sutra ponovo nastanu ozbiljni problemi. I onda će sve to imati smisla, jer cilj države, nije cilj države politika, cilj države je ekonomsko blagostanje njenih građana. To je osnovni cilj države. Mi sada, nažalost, zbog tih relikta prošlosti, mi rješavamo probleme koje 90% zemalja u svijetu nema. Mi moramo jednostavno završiti s tim. Ono što bih htio da poručim jeste svim oni koji se nadaju da bi se moglo ovo ostvariti što Dodik govori, da je čak i Milošević tokom agresije na Bosnu u jednom momentu shvatio svijet hoće da Bosna i Hercegovina ostane. I on je čak grubo rekao, ove moje budale još ne shvataju. Kaže, tu se više ništa ne može uraditi. Upravo je to. Svijet je zamislio da Bosna i Hercegovina ostane, svijet hoće da Bosna i Hercegovina ostane. U takvoj jednoj situaciji jednostavno treba prihvatiti to da bismo se okrenuli ka drugim konceptima, odnosno ka ekonomiji. Svakako. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, na ovom predivnom dijalogu, punom historijskih informacija, veoma bitnih i nama i kao i našim gledalcima koji nas prate širom Bosne i Hercegovine. Hvala i vama na učešću, a i gledalcima. Svakako. Poštovani gledalci, vi ste pratili specijalni program posvećen Danu državnosti 25. novembru. Ovom prilikom vam još jednom želim čestitati ovaj praznik, svakako svim koji se osjećaju kao građani Bosne i Hercegovine, koji u srcu doživljavaju ovu zemlju kao svoju zemlju. Bosno i Hercegovino, sretan ti rođendan. U nastavku našeg programa slijedi jedna predivna pjesma posvećena našoj domovini i naravno vidimo se i sutra od 7:30 u našem redovnom jutarnjem programu.